Убастабыллах bir дойдулақтарбыт. Нюрбо районун быбардачылара. Бүгүн номнуа народ камсаахына болбут. Бирге Нюрбабыт тугар гражданскай көгүлэхини өйүргүтүгер ыңырабыт. Бары бир киһи курдук. Өйбүт сүрэкбит этитинен салайтаран. Балаган ыйын 17, 19, 19 күннеригер быйбардыр участоктарга келен биһиги Нюрбабыт тугар сөптөх талыны оңорон бәягыт коласкытын берергитигер ыңырабыт. Өскөтүн биһиги туту дробия харыстабылын үерак культура социальный эйге ологу жахагы качыйы эйгете салгы сайдалларыгар манна буланны мыт кескилле хуле салганын багарар боллакпытына. Өскөтүн биһиэхэ чакчыта бары аныгы ирдебиллерге эппеттир барагай спорт барыха бассейннах физкультурнай чепдигирдер комплекс олуснада. Өскөтүн аныгыскы спартакиада 2 тыгынча сүрпө 6 сылка Нюрбо коракка ытыллын багарабыт. Отчогу спорт каналлахыры болбакка качыстыбалак соллар, социальный объекттер тутуллуктара. Кораппыт бүттүн инфраструктурата таганы балысканнык сайты эде. Өскөтүн биһиги үйнен херкелөнөбүт чөл боларын духовнай уанна эткан өттүнен сайдыктах нороппут чепдигиритин тугар ис сүрөкпөтиттен кыһаллабыт. Өскөтүн Нюрбабыт салгы сайдарыгар жон олого тупсан ихеригер демографическай быһы майгы бига туруктаах боларыгар ыччат төрөбүт төлбетигер жулухан олоксуян айымнылаахты күлелиригер олус багарабыт. Өскөтүн жон народ бүттүн бир идея сайды иннибит текки барынере тула түмсен бир сомого боларыгар. Өскөтүн биһиги куранак тылынан эре болбакка жең жолатыгар жеңнәк лидер Айсен Николаевы өйөк бүтүн багарабыт. Варвара Андреевна Петрова Нюрбинцы люди слова и дела эппит тылларын өйдү түһөккө. Бу тыллар билигин олустогостоктор. Балаганы 19 күнүгер быйбарга болгучу кыттан сөптөк таланылыны оңорон бирге Нюрбабыт тугар коласты кайын